Na mamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Yeah, of course, namhla takahelo loko hi Mr. Post dinyikeliwe 20,000 rand and above kahle kahle. Big fan ya dyona. Yeah, so munhu wa kona it's Hlavu fan Khongobeni mi nga mi kha mi n'wi tiva miselo because recently yena loyi a nga fika xa album ya Benny Mayengani hi 5,000 rand mi nga hi hleketa va tlhela va famba I think ku ri Sentende va ri kona ku tlhela ku ya dyiwa swa manyanga matafuleni yena miselo so miselo swi komba ku i le xikarhi i ti fanele na mina i ti favela Post na Benny Mayengani ma vona nyana. Yeah, so mhaka leyo nyikela 20,000 rand already a ku ri khale ni kha ni yi tiva hi leyi akhawunti ya yena a nghene ka Hlavu fan Khongobeni a ku ri khale se ni kha ni yi tiva mhaka leyi ku mina ni prefer ku va mi kuma ku a ni ti associate ngopfu na the big fans to Mr. Post na Benny Mayengani in a way yo like a ni tshami kha ni vutisa xin'wana na swin'wana swi tshika swi hindza ni ti endlela research ya mina mani kuma yena because swa hlupha mani kuma yena loko ni nga ze ni va captured loko no ti tshineta ngopfu ma vona nyana so ni vutisa swin'wana na vutisa ku fana na leswa loko Benny the president yi xa movha lani boya ku va ni vutisa yin'wana the big fans because a swi nga ri clear ku Benny the president iyo xa movha or kanjhani mani vona yena so mara na prefer ku ni make sure ku like a ni captured like I stay away ni vutisa whenever necessary mani kuma yena. Yeah, so hi ti 12 ta September hi fike hi vona yena Hlavu fan Khongobeni a fika a tsala ku sweswi wa pfumela ku ri December beef yi ta va ri karhi yi swekiwa kwale ka Ngove home ground a kaya of course swi ku yeve switirhisiwa swa le studio swi xaviwini a tsala ku danki Ndlovu Post kongo hi yongo yale yo na Facebook Mr. Himpela guys Mr. Post na Facebook i Facebook ya Mr. Post and I live mo yona himpela Mr. Post na Facebook and then nga tshama ni to vona ti-video leti hala sayiti ri hala kumbe ni mise swin'wana ta cheka ni vona ku swi famba swi ya kwihi. This is great. Okay, yeah, so ni nga swi tivi swin'wana fika mi swi tiva Master Xitsonga Analyst hina hi ntwi swo ta prepare na vhiki hinkwaro mani prepare mi no fika ni nghena ni endla video guys ku ze mi kuma ku na ti-vlog na swi kota ku va ni endla vlog ya balanced mi no fika ni nghena ni endla video loko ri ni fikeke ni khata swin'wana ta swi khata mani kuma yena mara in reality ka vlog a ku khatiwi nchumu yo ndliwa switirhisi hi toloverile emudeni a tlhela ku Sikontlo Mnazi wa hi va ku i mani Sikontlo Mnazi mani a ni n'wi tivi wa ni cheka tifoto ta yena hina hi prepare loko wa prepare a swi ta ku hlupha swi komba na ku i big fan ya Mr. Post hi leyi yin'wana ti-picture na Mr. Post la sofeni la swi komba na ku i big fan la unfortunately a ni n'wi tiveli swona misa lo ngoma n'wi tivela ku mi nga tsala some information laha hansi la yeah for of course a ku ta December ka this year of course leswi nga fika kombisa swona and then a kombisa equipment leyi a nga yi xava misolo swi na mali loko swa dima speaker as we can see there very sha Yamaha and then a komba na dideng leyi nga le on top leyi ndla 4,000 mi swi tiva ku mi ta hi byela ku i yini hi hindza hi ya ka lexa mic ya tikomba it's 5k as we can see already le ka 9,000 as we can see it's expensive. Okay, already le ka 9k and then atisana these speakers yeah leswi ndla ku 13,000 mona yona 23 which means already le ka 23,000 loko hi hlaya na sweswo and then twana na keyboard a hi hlayangi hikuva ni swi tiva ku yi ndla mani munhu ku a yi kumbani price na keyboard a yi ze yi hlaya so misalo yi donate over 20,000 rand hi equipment so yi fane yi kulukumba ngopfu ya Mr. Post na yi chava yi fane yi kulukumba ngopfu so swi komba na ku i businessman so xi na mali so demand so hi sweswo so as we already know Mr. Post endleni ti-live videos i ta va kha a endla album ya yena a ka vona which means ka Nghalas Records se i sukile no va na ku tshemba ku i suke kahle ka Nghalas Records ku swilo swi tikombe na ku swi kahle hikuva loko ku ri a nga sukangi kahle i ta va beef and the possible uzidi ku beefa wa chika wawa na ku le Pitori dyo ba xikhomela xa machina swilo ta swi nga ha fambi ma vona nyana so hopefully di suke kahle le loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe mara nga ri 1,000 ni ku vone kun'wana last week mi tshame matafuleni na xihisa xin'wana kasi wa fika la ka Ngove mfo misalo lo xava album 5,000 na mi xave 5,000